شوف لون انت ملي ثقي نتخدمو تحسب تفض فرضو المعطوب لوناس دونك توجور كومونس توجور بالجيتار باش راك تزميرهم تتبع مومونتوم غادي تغني يلقى تاريكليم un de mes tons plus bas, c'est-à-dire la corde standard du fort arragui. Donc الخيوط قادرين نسرح نسبي كاس دونك مع تاريكليم l'application in one donc il a تاريكليم مع la première kazagi il faut y arrêter d'agir d'une façon standard pareil سرح تساقي وتزمير ما تتبع donc on va essayer elle est un peu compliquée quand même cette chanson voilà donc si on a préparé les différentes notes تتبعها وما متوقعش تتعاود على العقل ainsi de suite et تسيي de repérer le schéma بوين باش يتكاس allez c'est parti Voilà, on va essayer de normalement ثلاثية غادا تدعوذها bon voilà, let's commencer voilà, ok bon, petite explication. Donc, les ondes d'Arwa et Rosen, une fois ça leur permet d'appareil d'avoir un candidat. Donc, il y a la gué, il y a la gué, il la gué. Appareil. Une fois que la gué, en général, tu la fais dans la gué, quand il خدمان. Voilà. Appareil troisième fil. ثلاثة اللي نوطاقين هم يقربونت. Appareil deuxième fil اللي بدنا نوطاقين. بدنا لي شوية داع بدنا ندير كوا في النوطني.
Bon, après les ذاكيين يغار ذاكينا يغار ماشي ذاكي. Je pense qu'elle est beaucoup plus facile ذاكي. حتى les notes ذاكي اللي قرابة تكونوا كانوا كويلانت. Faut pas avoir peur de نجزم ذاكينا. كنا نسيت نوتار ذاكي تولي بلي تص نزال لي رول توريكلان دين. وإيشي كمان ما تولي. Donc en fait les notes ni l'indagui. Donc ثقي tu regardes les vidéos qui boit d'air ثقي bah tu regardes هكذا ذاكي ذاكي نجمع انت تكون مكاني لانت ذاكي مسفراخ انت باغي يمشي تيكات انت جو سي با مي جو بونس ذاكي تيكات باسكو شاد مون جينيرال لي زيفيت لي فيدينا هاكي voilà pour les petites astuces puis ça a été tout. Voilà, c'était